Nibyo mwaramutseho neza mwese muduteze yombi ho muri mu bice bitandukanye tubasuje mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza uyu munsi wa none tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi na 2026 turagarutse muri studio za Region Info kuri mikoro ndi Bosco aho tugiye kureba rero amwe mu makuru agezweho mu biramutse bivugwa kugeza magingo aya ngaya. Amakuru aturuka ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aremeza ko ibice bigenzurwa n'abarwanyi ba M23 bikomeje kwibasirwa n'ibikorwa by'ubujura. Amakuru aturuka ku ruhande rw'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batuye muri bice biri kugenzurwa n'abarwanyi baravuga ko bamaze amezi menshi kuva ibice byakwigarurwa n'abarwanyi bibasirwa n'ibibazo bikomoka kuri izi nyeshyamba, aho abenshi bavuga yuko mbere yuko izi nyeshyamba zigera muri ibi bice ibibazo nk'ibi ngibi by'ubutekamutwe n'ubujura bitari biri kuri urwo rwego. Amakuru aturuka muri ibyo bice aravuga yuko yaba mu nzira ndetse no mu mujyi rwagati ibikorwa by'ubujura bikomeje kugenda biharangwa. Ibi byaje kuba indengakamere aho hamenyekanaga amakuru avuga yuko hari ubujura ucikiye bwongeye gukorwa. Miliyoni 170 z'amafaranga y'abanyekongo zari zigenewe abarimu zanyuzwaga zari zirimo zerekezwa aho bita ku kiraro cy'Ijwi. Amakuru avuga ko izi miliyoni zamaze kwibwa ni ku muhanda Goma Butembo niho iki gikorwa cyabereye, ariko ibi bije n'ubundi bisanga amakuru yandi yamenyekanye abaturage benshi cyane biraye mu mujyi wa Goma bagaragara mu mihanda. Abaturage bakaba barimo kugerageza kwamagana ibikorwa by'ubujura biri kubera muri uyu mujyi wa Goma, aho bavuga yuko atari ibyo gusa ndetse yemwe hanakomeje kugenda hagaragara ibibazo bikomeye cyane birimo ubutekamutwe butubuzi bwose bugaragara mu mujyi wa Goma. Ibi abaturage bakaba bishinja abarwanyi umutwe twaje intwara 23 ku bujura rero bwakozwe miliyoni 170 z'amafaranga y'abanyekongo zibwe bingana n'ibihumbi 70 by'amadolari. Amakuru akaba avuga ko harimo uruhare rw'ingabo z'u Rwanda kuko zishinjwa gukorana ndetse no kugira uruhare mu mikoranire n'uyu mutwe w'abarwanyi ba M23 hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose tukaba tugiye kuba twabigarukaho magingo aya cyangwa se masaha ngaya turebe uko byifashe, ariko mbere yuko tubigarukaho hari ubutumwa bafitiye ku bantu mutarakanda subscribe. Igihe ni iki kugira ngo mukande subscribe cyangwa se sabone, ndetse kandi none bafite ubutumwa ku bantu mutarajya muri groupe yacu ya WhatsApp. Ushaka kujya muri groupe yacu ya WhatsApp uciye muri comment cyangwa se ahagena ibitekerezo n'inyunganizi, hari link tuba twagushyiriyemo, hanyuma rero iyo link iraza kugufasha kugira muri groupe yacu ya WhatsApp. Ku bantu mwamaze kugirayo sava, ibitekerezo inyunganizi nabyo turabyakira muri comment, hanyuma like na share ni by'ingenzi kuri buri umwe uwo ari wese ubasha kudukurikirana muri amakuru n'ibiganiro umunsi ku wundi tugenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Turaza no kunyarukira ku kibuga cy'indege Michael Ndadaye cyongeye kugerwa amashanja, ariko ibi bikaba ari byavuzwe ku ruhande rw'inyishyamba za M23. Ni ukuri se koko cyangwa se ukuri? Ibyo byose rero tugiye kuba twabigarukaho tubive imuzi n'umuzingo. Hanyuma kandi nanone murabizi ko twibanda no ku mirwano bikomeje kugenda yumvikana biri gutegurwa n'ubutegetsi ndetse n'ibiri gutegurwa n'inyeshyamba byose tukaba tugenda tubigarukaho. Tugiye kwerera ku makuru akomeye cyane agaruka ku bikorwa by'ubujura bikomeje kwibasira abatuye iyi miji irimo Goma ndetse na Bukavu, ariko by'umwihariko turagaruka Goma ndetse turakubitira kuri Butembo turebe aya makuru uko mu by'ukuri yifashe. Bati n'Imana yonyine izadutabara cyangwa se ikanyura muri perezida wacu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akongera gutangiza urugamba rwo kwigarura ibice byigaruriwe n'inyeshyamba, hanyuma agakora izi nyeshyamba agafata ibi bice, hakagarukamo ubuyobozi bwa guverinoma mwurikana umugore ugugwe n'igufwa ukazanira imirabunguri. Ibi nibyo biri kuvugwa n'abatuye mu bice biri kugenzurwa n'abarwanyi ba M23 babanje kugaragaza ko batishimira ibikorwa by'izi nyeshyamba za M23. Abaturage baravuga yuko ikibagoye cyane kugeza umunsi ari ubujura n'ubundi usanga ibyari byaramaze kwibwa na mbere hose, kubera ko abaturage baravuga ko mu gihe izi nyeshyamba za M23 zafataga uyu mujyi habayeho ibikorwa by'ubusahuzi si byagarukiye aho. Abaturage bavuga yuko nyuma yuko ibyo bikorwa bibayeho kugeza kuri ubu ngubu bari kugorwa cyane no kuba utwo bari bamaze gushakisha natwo turi gutwarwa uko bwije n'uko bukeye, ni ukuvuga umusubirizo. Ibi noneho bikaba byageze ku rwego rwatunguranye cyane, ni amafaranga miliyoni 170
z'amafaranga y'amanyekongo, ni ukuvuga amafesa. Abakoresha amafaranga y'amanyekongo barabizi, aya ni amafaranga menshi yaragenewe abarimu. Aya mafaranga rero ubwo yari atwawe mu modoka yabugenewe akaba yaguye mu gico, abenshi bavuga ko ari amabandi ndetse ababigizemo uruhare abaturage bari muri ibi bice nk'uko babishinja aba barwanyi ba 23, bavuga ko nta wundi waba wagize uruhare muri ibyo bikorwa, na cyane yuko aho habereye ibyo bikorwa by'ubwambuzi n'ubusahuzi nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abivuga, hagenzurwa n'abarwanyi ba M23. Igiteye impungenge ndetse no kwibaza cyane nuko ngo aya mafaranga yibwe yaragenewe abarimu, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice mu baturage batuye muri aha babitangaza. Abaturage benshi bakaba mu by'ukuri bavuga ko ibirimo amafaranga ndetse n'amavuta byose bikomeje gusahurwa. Nituvuga amavuta umva ibikomoka kuri peteroli byifashishwa mu gutwara ibinyabiziga ndetse n'ibigiye bitandukanye, biravuga ko bikomeje kugenda bitwarwa umusubirizo nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice abitangaza. Ngo imibare y'amamodoka irakomeza kugenda igaragara isohoka mu mujyi wa Goma, abenshi bakavuga ko batazi neza ibyo izi nyeshyamba ziri gusohokana mu mujyi wa Goma ndetse no mu bice bigiye bitandukanye. Hakaba hongeye kugaragara umubare mu by'ukuri byinshi birimo bisahurwa nk'uko abatuye muri uyu mujyi babivuga. Unyujije amaso mu bitekerezo bitangwa n'abaturage nyuma y'aya makuru, baravuga yuko batishimiye ibiri gukorwa. Ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahera ku munsi w'ejo tariki 22 byari ku cyumweru, nibwo amakuru yatangiye kugenda akwirakwizwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hakozwe igitero cy'ubwambuzi bwitwaje intwaro ngo cyabereye ku muhanda uhuza imijyi irimo Goma ndetse na Butembo. Ni ukuvuga Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Butembo ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko ho ni muri teritwari ya Rubero. Aha ngo imodoka yari itwaye amafaranga yagenewe guhemba abarimu bo ku kirwa cy'Ijwi. Aya mafaranga ari muri iyo modoka yaratatswe. Iyo modoka imaze kwatakwa hahise habaho ibikorwa byo gusahura, ndetse abaturage batishimira cyane bavuga ko birenze ukwemera, ndetse ibi ari uguhemukira benshi, ni ukuvuga abarimu, ni ukuvuga kandi abanyeshuri ndetse n'imiryango y'abarimu bitanze bagakora akazi. Ibi ngo ni ibikorwa by'indengakamere, ndetse abaturage bakaba basabye leta n'amahanga yose guhaguruka bakarwanya ibi bikorwa by'ubujura n'ubwambuzi birimo gukorwa muri iyi mihanda ya Goma ndetse na Butembo. Si ubwa mbere kandi ngo haba ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubwambuzi buciye icyuho, ariko ngo ntabwo byari bimenyerewe mu bijyanye n'ubwambuzi cyangwa se no gutega imodoka nk'izi ngizi zitwaye ibigenewe abaturage. Amakuru aturuka ku babibonye aravuga ko ababigezemo uruhare kugira ngo aya mafaranga atwarwe ngo mu by'ukuri bagomba guhanwa. Ngo ni amafaranga angana na miliyoni 170 z'amafaranga y'amanyekongo, arenga 70,000 z'amadolari y'Amerika yaramaze gukurwa muri Butembo, yaragenewe kwishyura abarimu barenga 189 bakora mu bice byo mu majyaruguru n'amajyepfo y'ikirwa cya Ijwi. Nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abivuga, ngo aba barimu 189 bari bagenewe kwishyurwa muri aya mafaranga. Kuri ngo amaso yahize mu kirere, ndetse bari mu gihirahiro no kwibaza ikiza kubatunga hamwe n'imiryango yabo, mu gihe igihe cyose bari bukore bakimaze n'ubundi bakora inshingano zabo, bategereje ko bazahembwa kuko bari barabyizejwe, ariko ibyo bagombaga guhembwa bikaba byacucuwe n'ubundi n'abababwira ko babarinda. Abenshi bavuga ko izi nyeshyamba za 23 ngo arizo zagize uruhare byanze bikunze muri ibi bikorwa, nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice akomeje kugenda abivuga. Dore yewe bati umwe mu bagizweho ingaruka n'icyo gitero ni umugore warushinzwe kwishyura hakoreshejwe uburyo bwa telefone. Yavuze ko bageze mu gace ka Rwindi muri Rucuru bagagarikwa n'abantu bitwaje intwaro. Ngo ibyo bikimara kubaho nubwo babwahise bubaranga, ndetse ngo bahise bagira igishyika gikomeye cyane. Mu magambo ye yuje ubwoba yagize ati, tugeze i Rwindi twahuye n'abagizi ba nabi, badufashe ku ngufu, baradusaka, batwara amafaranga yose. Aya ni amagambo yavuzwe n'umwe mu bari bari muri iyi modoka ubwo yavugaga ibyababayeho
ubwo bari bapakiye aya mafaranga. Uyu mugore yagaragaye mu mashusho ari kurira avuga ko yasubiye i Goma nta mafaranga asigaranye ngo habe namba. Iki gitero kibaye mu gihe umutekano ukomeje kuzamba kuri uwo muhanda w'ingenzi uhuza ibice bitandukanye by'Intara Kivu y'Amajyaruguru. Uyu muhanda ukoreshwa cyane mu gutwara abantu n'ibintu, ariko ukaba warabaye indiri y'ibitero byibasira abagenzi n'abacuruzi, ni ukuvuga indiri y'amabandi. Haribazwa igishobora gukorwa kugira ngo ibikorwa nk'ibi ngibi byibasira abaturage ndetse yewe n'ibigenewe abaturage bibashe kuba byahagarikwa. Urugomo nk'uru nguru ngo ko rukomeje gukwira mu mujyi wa Goma biraza kurangirira he? Ko biri kuvugwa ko bitari kugarukira muri iyi mihanda gusa, ahubwo byamaze no kugera imbere indani rwagati mu mujyi wa Goma. Ndetse ngo amakuru aturuka muri ibi bice aravuga noneho ko ibiri kubera mu mujyi wa Goma ngo n'ubujura buteye ubwoba. Hagaragaye abatekamitwe bakomeye cyane, ndetse ngo mu minsi yashize hari abaje bavuga yuko ngo ushobora gutanga amafaranga agera ku bihumbi 48 hanyuma ukazahabwa ibihumbi 100. Aba ngo batwaye amafaranga y'abatari bakeya babashuka babizeza inyungu z'umurengera, ngo nyuma y'uko igihe cyagenwe bagombaga guhabwaho ayo mafaranga kigeze, amafaranga ntaboneke. Abaturage barasaba ko basubizwa ayabo, ndetse abagize uruhare muri ubwo butekamutwe n'ubwo bujura bagakurikiranwa kandi bagahanwa. Ibi ngo nibidakorwa, nibiramuka bidakozwe, nta kindi kigomba gukurikiraho no gukomeza ibikorwa by'imyigaragambyo n'ubundi byatangiye cyangwa se byamaze gutangira, dore ko ku munsi w'ejo tariki 22 ku cyumweru, nubwo byari ku munsi wo ku cyumweru abenshi bajya mu masengesho, ntabwo byigeze bibuza ko aba baturage birara mu mihanda bagakora imirongo miremire igamije kwamagana ibyo bikorwa. Amakuru atugeraho yandi avuga ko ikindi kibazo gikomeye ni uko amabanki atari gukora mu bice bimwe na bimwe bigenzurwa n'inyeshyamba za M23, mu bituma abashinzwe guhemba abakozi ba leta barimo abarimu bahitamo gutwara amafaranga mu ntoki bakajyana aho akenewe, nubwo bibashyira mu kaga gakomeye ndetse ngo bishobora no kubageza ku rupfu. Iki gitoro kibaye mu gihe umutekano ukomeje kuzamba kuri uwo muhanda w'ingenzi uhuza ibice mu Ntara Kivu y'Amajyaruguru. Uyu muhanda ukoreshwa cyane mu gutwara abantu n'ibintu, ngo kuba kugeza uyu munsi za banki, ibigo bikora cyangwa se amasosiyete y'itumanaho ariko ashobora kwifashishwa mu gutaransfera amafaranga nayo adakora neza bitewe n'ibibazo by'umutekano, amakonegisiyo yavuyeho bitewe nanone n'ubundi n'ibibazo byaturutse kuri intambara. Ibi ngo bisaba ko abashinzwe kugeza amafaranga ku baturage bayatwara, ndetse mu kuyatwara bakayatwara hifashishijwe uburyo bwo kuyatwara mu modoka kugira ngo bayageze kuba bagomba kuyaha. Ibi ariko ngo birateza ibyago bikomeye cyane kandi biragira ingaruka zidasanzwe, kubera yuko ngo kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza amagingo aya ngaya ubujura ndetse nk'ubu ngubu bigaragara ko buzakomeza kugenda bwibasira abatwara amafaranga. Amakuru atangwa n'abaturage muri ako gace agaragaza ko ubwambuzi bukomeje kwiyongera kuri uwo muhanda, aho bamwe bashinja abarwanyi ba M23 gufatanya n'ingabo z'u Rwanda kuba inyuma y'ibi bitero, nubwo nta gihamya irambuye iratangwa ku mugaragaro ngo yerekane ko ibivugwa n'abatangabuhamya bashinja umutwe w'abarwanyi M23, ndetse kandi kugeza no ku izi ngabo z'u Rwanda zivugwa aha ngaha, niba koko byaba ari byo, niba ari ukuri koko ari bo, cyangwa se hari ikindi cyaba kibyihishe inyuma. Ibi birakomeza kugenda mu by'ukuri tubikurikirana kugira ngo tumenye amakuru ya nyayo. Ni mu gihe ibibazo bikomeje kwiyongera, abarimu n'imiryango itegamiye kuri leta barasaba ubuyobozi bwa Kongo kwihutisha uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyura cyangwa se mu kwishyurana, nk'uko gukoresha amafaranga kuri telefoni cyangwa kuri konti za banki, kugira ngo hirindwe gutwara amafaranga menshi mu ntoki mu bice birimo intambara n'umutekano muke. Nk'ubu ngubu aya miliyoni 170 z'amafaranga y'amanyekongo asaga 70,000 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gutwarwa, ndetse n'abantu batazwi. Ntabwo hazwi impamvu nyamukuru kuba yatwaye, ntabwo hazwi ayo mafaranga yatwawe ibyo agiye gukoreshwa, ndetse bamwe baravuga bati niba yatwawe n'abagizi ba nabi
agiye gushyigikira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ibindi bisanzwe bikorwa mu bice bimwe na bimwe. Ibi ngo bizongera ingaruka zikomeye cyane ndetse no gukomeza kugirirwa nabi n'abaturage, nyamara usanga imbaraga ziri kuvomwa n'ubundi nanone mu bituruka ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero nibyo abenshi mu baturage ndetse bashingira bavuga bati birakwiye ko hahindurwa uburyo bwo kwishyura no kwishyurana, hakifashishwa uburyo bwa telefone cyangwa se nziramugozi, ni ukuvuga uburyo buri cashless, ku buryo amafaranga azajya yishyurwa ku matelefone mu rwego rwo kwirinda ko ibibazo by'umutekano byakomeje guteza ibibazo bikomeye cyane ndetse no kugira ingaruka zidasanzwe zirimo n'izishobora kugeza ku rupfu. Ni ukuvuga ku batwara ayo mafaranga ndetse no kuba baba bayashyiriwe, kuko nanone nabo mu gihe bari biteze ko bagiye kwishyurwa ariko amafaranga akaba yibwe, bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Ibyo rero akaba ari ibitekerezo byakomeje kugenda bitangwa kuri uyu mushinga nyuma y'uko bimenyekanye nyine ko aya mafaranga yaje kwibwa. Mu yandi makuru ari kugenda amenyekana, biravugwa ko mu mujyi wa Goma hadutse ubujura buteye ubwoba. Abatuye uyu mujyi wa Goma bavuze ko ibi bamaze iminsi babibona ndetse kuri babona ko bidasanzwe. Ngo ubujura burakorwa mu buhe buryo? Ngo ni ubujura burimo gukorwa aho hadutse abantu basezeranya abaturage kubona byinshi bashoye bike, ngo kandi batavunitse. Ibi ngibi ni bumwe mu bujura bwakomeje kugenda bugaragara mu bihugu bya Afurika, by'umwihariko aho basezeranya abaturage gushyira mu mishinga igiye itandukanye babizeza ko ishobora kubyara inyungu. Ibi rero ngo kugeza kuri ubu ngubu nibyo biri kwigaragaririra mu mujyi wa Goma, igice kigenzurwa n'abarwanyi ba 23. Bamwe mu baturage bavuga ko bambuwe ibyabo muri ubwo buryo, mu gihe hadukaga abantu bakabizeza ko bashobora kuba bagiye kubungura cyangwa se kubakiza mu gihe gito. Ubu bakaba biraye mu mihanda bavuga yuko nihatagira igikorwa ngo ibyo bikorwa bihagarikwe bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane, ndetse basaba abarwanyi ba 23 gukurikirana abo bantu ngo dore yuko ari bo bemeye ko bakorera muri uyu mujyi. Bivuze ngo abarwanyi ba 23 nabo ngo bashaka kuba bafite aho bahuriye cyangwa se bafite amakuru ahagije kuri aba bantu bazanye ibyo bikorwa, ku buryo bashobora kuba babahagarika. Ngo bitabaye ibyo aba nabo n'ubundi bazaba bari inyuma y'ibyo bikorwa. Akaba ariyo mpamvu basabye umutwe wa 23 n'abatuye mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo biraye mu mihanda bakora imyigaragambyo, barasaba baravuga bati nimuhagarike abo bagizi ba nabi kandi mutugarurire ibyacu, dore ko ngo amafaranga yibwe muri aba baturage ari menshi cyane ubwo babizezaga kubona inyungu z'umurengera. Ibi kandi ababongeraho ko ubwo byakorwaga M23 yari iri aho ngaho ireberera, ngo kandi ariyo ishinzwe kubarinda kandi ariyo ishinzwe kubarindira umutekano mu gihe yafashe umujyi wa Goma, ndetse igakuramo n'abaturage benshi kugeza kuri ubu ngubu, aho ubu ngubu M23 ivuga ko ifite n'abarwanyi yatoje biteguye kurinda uyu mujyi wa Goma. Ibyo rero birimo biratuma kugeza kuri ubu ngubu mu mujyi wa Goma hatangiye imyigaragambyo ndetse n'imyivumbagatanyo yo kwamagana ibyo bikorwa by'ubujura. Mu gihe bidahagaritswe, abaturage barizeza M23 ko baza kuyahagurukana ndetse ku buryo budasanzwe, harimo n'ibikorwa byo kuyamagana. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu butumwa itanga irasaba abaturage kutizera bene abo ngabo babizeza ibyamirenge, bababwira ko hari inyungu nyinshi bashobora kuba babona mu gihe batavunitse. Leta ya Kinshasa ikaba yasabye ko ibyo bigomba guhita bihagarikwa vuba bidatinze nk'uko amakuru ari kutugeraho abivuga. Ndetse ubuyobozi bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukaba busabwa na bamwe mu baturage kugira icyo bakora mu by'ukuri, ubuyobozi bukongera kugaruka mu bice bwahoze burimo. Icyakoze 23 nayo ikaba yaramaze kuvuga yuko ibyo bidashobora gukunda cyangwa se bidashobora kuba byagerwaho, mu gihe kugeza uyu munsi muri iki gice cya Kivu y'Amajyaruguru gikomeje kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane, ndetse ibitero by'inyeshyamba, aho uruhande rw'inyeshyamba za 23 ruvuga ko hari ikibazo cya FDLR, ikibazo cya Wazalendo, ariko Kinshasa yo ngo aha ashobora kuba ari amahirwe akomeye cyane byari ishobora kumenera
mu gihe iri gutabarwa n'abaturage kandi bigaragara ko abaturage bayikeneye mu bigaragara, kugira ngo ibikorwa nk'ibyo ngibyo abaturage bavuga ko birimo bikorwa kandi bikaba bibangamiye bibe byahagarikwa. Reka rero mbashimire, mbabwirire mwakoze cyane kudukurikirana aho muri mu bice bitandukanye. Ndabashimiye cyane. Kuri mikoro na Bosco in Region Info, turakomeza dusubire mu masaha ari imbere turira n'ibindi biba bigezweho.